ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, nibingelela uThabiso wakacela uqumba amaqumba lalaqumbi selesele lentaba bukhoma ngaphansi kwechannel ke enkulukazi ebizwa ukuthi ke uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube. Qinisekisa uma ukuthi uyaqala ngqana namhlanje ukusibukela ukuthi uyawuncafaza ke usubscribe phinda wenze isiqiniseko sokuthi uyabancafaza likes ungalenzi iphutha lokuthi ke weqe lokusikubiza ukuthi ama ads phecelezi imarket izona ke ezisenzela iqiniso ngokuthi kube khona lokho okuncane esikufumbathayo noma esikutholayo ukuze uhlelo luzoqhubeka ngaso sonke isikhathi emazweni aphesheya kwezilwandle koNgilandi koMelika siyanibingelela ngani zakwethu nakoShayina sinibingelela siyanithanda ke futhi ngendlela ke isimangaliso siyazi ukuthi nisukele eNingizimu Afrika futhi inhlelo zaseNingizimu Afrika niyayilandela nezindaba zaseNingizimu Afrika niyafuna ukuzazi ukuthi sashiye ekhaya ngabe kwenzakalani. Siyabingelela nasemazweni ase-Afrika koNigeria siyabingelela koZimbabwe siyabingelela koMozambique siyabingelela kona wonke amazwe nale koAngola namanye nje amazwe ke ngingasawabizanga sibingelele nakuwo wonke amalokishi aseNingizimu Afrika. Sanibonani lapha eSoweto enhleki kumashana enhleki kuhambani enhleki kuvayani sibingelele nakomlazi kona wonke amahostela Cleveland 17 Wema nale komashu sibingelele nakoDabeka sibingelele nakoJacobs zonke izinsizwa siyayibingelela sibingelele nakoDenver Hostel eGoli eligola amadoda kona wonke amahostela koFoslorus koJephe siyabingelela ngani zakwethu siyanithanda ngendlela eyisimangaliso namhlanje futhi sinolunye uTalatiya sinolunye uTavatava ohlelweni lethu niyazi ke into zomndeni kuye kuthiwe ke yomndeni ayingenwa kodwa ke sithe ake singene sibone ukuthi mhlambe singaphuma nani asibone ke ukuthi mhlambe isixazululo siyasithola yini. Asikubingelele mbukeli lapha ngasekhaya igama leshow yiWhy Mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu ubuzwise mina ngihlezi nodadewethu la esafisa ke ukuthi simazi kabanzana sawubona sakubingelela dadewethu. Yebo sawona bhuti. Ninjani? Siyaphila. Yebo usizubani kama? Igama lami nguNtuthuko wakabuthelezi from eShowe but ngokwamatoho ngisebenzela khona la eThekwini. Oh okay. No siyajabula kakhulu ukwazi Shenge. Kunomuntu kahle kahle osibhalele la wasixoxela ngawe. So ke njobe sibhalele basixoxela ngawe. Angeke kuze ngimdalule njengamanje but thina nathi njengohlelo siyafuna ukwazi ibackground yakho siyafisa ukwazi kabanzi ngawe ngaphambi kokuthi singene kulokho wena kathe yawakhuluma ngakho. Mina ngathi background yami ngizalelwe nje kahlahle endaweni vele yaseShowe. No ngisho ukuthi siyafisa thina ukwazi ibackground yakho ngizokubuza mina imibuzo ngenzela ukuthi usinikeze imvume yokuthi uma sifisa ukwazi ngawo singaqhubeka kanjani sikubuza. Oh yebo ayikho ngiqhubeka ngibuza. Oh okay. Ngifisa ukuthola ukuthi la eThekwini wenzani? La eThekwini ngibamba amatoho ngisebenza ePhoenix as a domestic worker benginokusebenza nje ngibamba bambe mhlambe ngisebenza lo 6 months to itoho liphelile ngiphinde futhi ngithola amanye amande futhi kuthiwa futhi itoho liphelile. Kodwa umuntu ohlanganisa kanjalo kahle kahle ohlanganisa amanye amatoho. Okay no siyajabula ukuzwa. Ngifisa ukuthola ukuthi yini ekholele ekuthenini uthenga into osukuyigqokile ubukani mhlawumbe uma ungena esitolo yini le kwenza ukuthi ayi ngiyayithatha le ngubo? But into ekwenza ukuthi ingubo uyithathe ingoba vele usuku ubona ukuthi uzokhona ukuyiafforda kanye futhi nobuhle bayo nje uyicabangele nokuthi ngile ngubo le ngiyithandela umcimbo kanje uzokana ngemgcwabeni bese uyayithatha kuyithengeke. Oh kuyenzeka kodwa uthenge ingubo ungenayo into ungenayo iplan yayo just ukuthi uyathenga nje ngoba uyifica ikhona wayithatha. Yes kukhona kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe ubudlula mhlambe edrobheni town but ungathola ukuthi ubungaqondile ubungazile ngokuzothenga le nto kodwa uthi uma uyibona isali sikhe usik-attract usala usuyithenga yabo. Yebo. Kuyenzeka mhlambe ake ngibuze kanje kuphatha kanjani ukuthi mhlambe vele qhamuka umuntu mhlambe
umjwayele noma wakini abone naye ingubo yakho bese athi hey uyithathe ibule ngubo sahamba uyithenga buye igqoke ungaphatha kanjani phela lokho akunankinga ngoba phela kona kuyakhombisa ukuthi ngi-role model kuye and uyithandile ezisabantwana abandawo ngeke ibe nankinga ubhuti wami noma usisi wami methanda mhlambe iteku elithi alifaya nelami kumbe elifana nelami ngoba vele ubukela yona into enhle mekuthiwa mhlawumbe kuyenzeka yena usisi wakho lo so uyithengile ke lenali wash lakho uyafika ukuthi uzolibheka mhlawumbe ufuna ukuligqoka ukuthi uyafika akekho uyambili ugqokile hayi lokho kungangiphatha kabi mangabe ezokwenza ngale kusivumelana sethu ukuthi alithatha ligqokeke okay yebo ngizwa kahle sokwake kwenzeka mhlawumbe umuntu wathi ugqokile into wathi hayi uyayithanda lento uyigqokile ucela umuphe yona akaze kwenzeke sokuke kwenzeke noma umuntu egqokile into ethize bese uyayicela ukuthi hayi ungiphe yona lento uyayithanda nginokuboleka sometimes izinto njengengubo amadress mhlawumbe mangisontweni ngiboleke usisi wami nokwanda uhlala eduze kwala angakhe khona sakheleni nginakho ukuthi mhlambe nje sometimes ngicela ngithi hayi mntase nakho ngiyalahla umzala wami ngizala hlahla nakho ngithi ngithatha indlela ephuthumayo emgcwabeni naye futhi uyeza kwena mekhona into ayidingayo ayena akayena umuntu okwazi ukucela yena kuba vele uyothe akathi thuthu kancane kunami ngekwematoko yebo ngizamekayo okay no kuyezwakala dadewethu lana ke sinombuzo sike siwubuze ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ngenhlonipho nayo uthando nale ebantwini ukwazisa nje abanye abantu nokuba neqiniso ungazipha ba hayi uthando inhlonipho nginayo inhlonipho ngiyamhlonipha omunye umuntu ngoba vele sonke ekhaya kahle vele sakhuliswa ngenhlonipho ngiza nje la eThekwini ngokwamatoho vele ngisuka ekhaya linenhlonipho ungazipha abani ukusukela kwani kuya ku10 mhlambe ngingazipha u10 out of 10 okay yebo ayasazi siyezwa kodwa ngoba uyasitshela but ke kukhona umuntu la othe wasibhalela ngiyafisa ukuthi umbone awunankinga ayicanga ngicela sibukele lesa screen ke lesiya sanibonani babukeli emakhaya igama lami nginoWanda Buthelezi ngibhalele uhlanga media ngesizathu sokuthi nginenkinga nomzala wami yona yonke nje into engenzayo naye kumele ukuthi ayenze is like njengoba ngila manje it seems like ngifuna ukuthi azikhulumele ukuthi na kungani enza zonke lezi zinto azenzayo ngiyabonga uyamazi usisi yebo ngiyamazi umazi kanjani ngimazi ngokuthi umzala wami yebo yena uthi malume kubaba wami okay enkulumweni yakho uzwakala engazuthi umuntu okhathazekile ngoba wena yikho into oyenziwa uyena ongafuna ukuyenza kwenziwa yini mhlambe njengoba besingishilo nje vele ekuqaleni ukuthi akunankinga ukubumusa ukuthi ubukele into enhle kumuntu mangibona into eqokile nami bese ngiyakwazi ukuthi mangiyithandile ngiyithenge ngiyigqoke kahle methenga into nawe uyayithenga not njalo kodwa ke uma ngibonile nami ngayithanda nginakho vele ukumbuza ukuthi uyithengephi o uyithenge kuphi nendawo isitolo bese nami ngiyayifuna ngiyithenge ngiyithole umuntu oyayo nje izitolo wena mhlambe ngaphandle ukuthi uqale kuye umuntu afika abone something bese kuyikhona uye wena mhlambe uzihele nje ufuna uthande something ongayibonanga ndawo uyibona esitolo yebo lokho ngiyakwenza kodwa kujwayelekile yebo ngiyakwenza ngiyahamba nje ngiyoyithenga into ngibuye ngigqoke kodwa ke futhi mangimbonile futhi umntasi ukuthi hayi cha le dress yakho yinhle uyithathephi uyithengephi mhlamba ngiyayilinda ngithengeke njengoba bengike ngazi ke bengabonanga ukuthi mhlambe ngeke kuze kube kuhle kuyena kuzwakale kahle ngaleso senzo sami okay kahle ukhona usisi wakho la ngiyacela usivumele simbize mhlambe
uzwele kuyena ukuthi kumayelana nami kodwa engikucelayo kakhulu ukuthi ngabe khona ukuxabana Yebo. just nje ukulalelana njengengane zandawonye nilungisane la kumele nilungisane khona mhlawumbe nathola iy'mpendulo zemibuzo akade kwasenayo. Yebo, ayikho inkinga. Okay, qhawe sicela usibizelene. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila bhuti unjani? Ngiyaphila. Sisi wami ngikhulumile nosisi. Wangichazela into angichazele yona but ngiyafisa wena ukuthi usitshele ukuthi kungani namhlanje sila. Alright bhuti, namhlanje into esibeke la ukuthi sinomzala sinakho lokho ukuthi uma ngabe ngigqoka isicathulo umzala kumele asigqoke. Uma ngabe ngigqoka ingubo, dress noma ngabe imuphi dress, mhlawumbe ngibona icoat ngayithanda, umzala wami kumele naye abe nayo. Even though ngizothenga ibhegi nje, nomzala kumele bengayo. Though namanje ngifakile inzipho. And ngithe mangibheka ukuthi okay na umzala usefayile inzipho. Kuningi nje, kuningi. Bengazifaki ngaphambilini inzipho. Bezifaka ngesizathu ukuthi nami ngiyasifaka. Bezifaka inkophe, kwenza ikhanda nje. Umzala ngimsuse emakhaya ngesizathu sokuthi ena impilo angiyabona ukuthi okay ingane zamaluma zikho right. Ngiyafuna ukuthi nazi ibe right impilo yazo ibe nje ifane nje neyami noma ngeke izifane phela kodwa nje ngizame nje ukuthi ifane. Wenzani ngana la eThekwini sisi? Oh ngiyasebenza. Oh okay. Ukuthi ngizama ukuyithola lento ukuthi mhlambe yini inkinga kuyona yonke lento. Uyazithengela impahla efana nezakho noma untshontshe zakho noma yini inkinga? Alright but ukusibeka ngestory uyayithenga impahla yes but okungiphatha kakhulu u-drop wami sekufana ukuthi wakhe or wethu because impahla zami uyakwazi ukuthi hayi ngimfica igqokile ngithi ngiyahamba igqokile in fact namanje nali iwash mase umbuzo ukuthi uthathe phi iwash nazi icathulo mengasumbuzo lezi icathulo ayigqokile uthathe ezabani lecathulo ayigqokile sisi? Ngayiboleka kuyena umzala. Iwashi Nalo futhi ngalicela kuyena wanginika. Wamupha? Yebo nayo inkinga la ifiqale khona. Ukumboleka into yami ngakodwa yena like sengimphile. Because uyiboleka umuntu oyesontweni ekhaya sakhonza yakhe. Uyiboleka umuntu esontweni noma mhlambe uye emncwabeni nje. Kodwa ngizobuthi ngiyafika ayisekuyakhe mhlawumbe seyizigugile ke manje angisazi ngizoyenza njani phela seyigugile so kwazama ukukhuluma naye mhlawumbe ngoba omunye umuntu mhlawumbe uzothi uthatha semnyango limbeke emsamo uthatha semsamo limbeke eminyango uzobukisa ngengane yakini mhlawumbe ku-TV ziningi izinto abantu abangazikhuluma so ngifuna ukuthola ukuthi esiphi isinyathelo sesigcina sesikwenza ukuthi ugcina ubona ukuthi hayi lento mayivezwe ku-TV kanje. Yebo butami sengike ngakhuluma naye. Sengike ngakhuluma naye kaningi nje futhi ngimtshela ukuthi yena mfethu angithandi ukuthi into zami mina uyazi ke impahla yami asigqokelani. Angithandi uma ngimboleke ngaleso sikhathi leso ngimboleke ngaleso sikhathi leso so ngingasho ukuthi sekuyithu but ngangambeka esithombeni ukuthi no angithandi ukuthi ugqoke impahla zami. Ngaphandle kwempahla esengisuke sengikuphe yona. But ngiyathola ukuthi usekuze kwafika ekuthenini ngashintsha ukey because endlini bekungakhiyo so ngesizathu sakho lokho bese kwenzeka nga decide ukuthi no angikhiye because ngumuntu ovukayo njalo everyday ngihamba ngemsebenzini so angikhiye because ngihlezi ngifika nje ngibona ukuthi hey ngeke phela noma bekuthiwa ngiyangcolisa sengagcolisa ubasket wonke uzuchibele ngaphandle shuthi khona umuntu engigqoka naye la angikhiye la endlini but still okuyikona okungiphatha kakhulu ke endlini sikaqekezwe and uma ngibuza komakhelwane ukuthi na hawu sekunisela something la kwenzakalani ngoba khona umakhelwane ovelayo ukuthi hawu usho kanjani ukuthi isela ngaphela umuntu ojwayele ukungena lapha endlini yakho usiswakho besambile yabona nje ngeke ngimbize igama lakho omunye behambe naye bephathini ngiyaxolisa ukuthi ngisho kanje la kuwena butwami behambe lo ephathini khona ibhloko lami bahambe nalo ehamba nomngane umngane wakhe wamakhelwane ngezwe ngaye angifuni ukusho ukuthi baba ningi abangani bamakhelwane ahamba nabo akalibuyisanga
walibuyisa lingcolile. Indaba sisana. Ukungena phela kona vele ngiyangena emzini kasisi wami. Imake yini le kwenza ukuthi ugqoke impahla zakhe kanti kube unazo ezakho. Indaba ukhathazwa yini ngezakho? Ngoba lento yenu uyayibona ukuthi kahle kahle enyama episode ubona ukuthi ayinasidingo esitheni into ebefana babe niyikhulumile le kanti wena indaba lokhu ubhizi ulandelana nendaba ukuthi ugqokana nempahla zakhe. Uzuye ungena endini yakhe ngongeyona imvume yakhe waye. Ukuthi vele mina anginakho ukuthula enhlizweni yami. Sometimes ngiye ngithi mangibheka yena ngibheka impilo ayiphilayo ngikuvuke lokho kuvuke nje ukuba neanger. Ukuthi ubaba wami instead of ukuthi afundise mina njengendodakazi yakhe wakhetha ukuthi afundise umshana wakhe yena njengoba ukufunda uyakufuna nini? Mina ubaba akazazi angifundise, ubaba bengangenzeli lutho ekhetha izingane ethanda yena. Ufuna yini wena ukufunda? Yebo mina ngangifuna. Uyazi ubaba ukuthi ukufunda ukuthanda? Yebo ukuthi ngangaphiwanga kahle hle esikoleni. Wawuzosizwa ngani ke manje dadewethu? Ngangizokwazi phela ukuthi ngifunde kodwa ke noma ngingakwazi ukuthi ngiphase kodwa kube khona indawo nje la engifaka khona ngifunde ngiqhubeke noma engasangifundisanga anyway but nje njengomntana akhe angikhombisa uthando nami hayi ukuthi everything nje unokwanda everything unokwanda and now baba mashona kwaphuma imali wayishiyana nokwanda why every time mele mina ngincetheze kuyena yonke into ngiyenzela yena yonke into ngiyenzela yena. Hawo Yebo angifuni uqamba manje mangibuka impilo yakhe. Ubaba khona nafazi? Cha ubaba akabanga naye umfazi. Imali wazibhala ngawe sisi? Yebo sibhala ngami. Instead ukuthi abhale ngengane yakhe indodakazi yakhe. Imali wayishiya kubani kusisi wakhe. Hayibo. Uma kanokwanda. Kodwa ngakuphendula lokho. Umalume esaphila nje emhlabeni kusakhona nogogo nomkhulu. Umalume ube umuntu obefuyile ekhaya bekulinywa ngoganakhanda kwenziwa yonke into. So thina uma ube umuntu okhuthalelayo ukuthi umalume whatever ayenzayo umalume uyenzela umndeni whatever umalume ayenzayo uma ubemlandela afuna ukwazi ukuthi na ubhuti mengabe kufuna kuphilwe ekhaya kuphilwa kanjani nje izinto eziningi uma nomalume bebeyibona abantu bebezenza kakhulu nontuthuko yazi mina ngisamangela ukuthi na yonke lento yenzela lonto because umalume wakwenza kwacaca izathu ukuthi umalume abhale mina emafeni is not like ubhale mina ngisithunzela sama because uma yonke into abeyenza umalume la ekhaya siyazi ukuthi bekuphilwa ngani bekuphila ngogandaganda inkabi ntontoni no phela vele into enza inkabi ezini like inkabi lezi ezilimayo inkabi lezi zokulima yes bekulinywa ekhaya besikhulu so umuntu obekuyena okhathalela ukwenza zonke lezi zinto lezo since manje vele ngibona ukuthi mina ngazi ukuthi wena noma wakho nenzani kubaba wami senzani into ngibona ukuthi angazi ukuthi nina noma wakho nadlisa ubaba ukuthi ubaba mina angangibheki njengengane yakhe mina that is why ngaze ngaphuma ngayo kibhida ngangakwazi ukuthi ngiqhubeke nokufunda ngaphuma ekhaya impilo yami njobi kanje istakile nje it's because of yazi ukuthi inkinga yenu ilapho yazi ukuthi inkinga yenu ilapho because nina blame nina blame amaphutheni ni blame abaphutha amazali bethu because okwenzeka is not about ukuthi abazali wadliswa ntontoni okwenzeka la uma wayifocus mina futhi ngizochazela ngizokuchazela lona babesuke belele mina kuthiwa ngivuke manginjalo mamlise esikoleni ekuseni mele ngiqale ngivuke ngihambe ngiyokha amanzi le emfuleni kude ngiphinde ngibuye futhi kuthiwe mele ngipheke iparish ubaba kuyena ubaba ongishayayo kuba bakushaya bona belele imake ngiyakuzwa konke lokho eniqoqayo njengamanje yebo yilo nto yenza ukuthi ugqoke impahla zakhe cha akugona ngingasho ukuthi ikona cause vele ienga yami nenhliziyo embi yami isukela lapho and since then angazi ngithola ikhansela uhlala kuvuke vele ukuthi mina ngihlupheka kungenxa yakhe ngiyayiphindiselela nje ngoba ngivele impahla zakho ngiyayigqoka and futhi ngeke uzuphumelele ngisakhona dadewethu ngiphumelele unjena nje ubaba wami lento yona afana mana wese singicela ukubuza cha njengoba bhuti enje fana mana wese singicela ukubuza kuwena fabi mina nje ngicela ukubuza angithi wena uthi usisi wakulanda emakhaya wazokufaka emsebenzini wangilanda vele wangifaka emsebenzini no futhi it's not wait ukuzonda lokho no akangifaka ngemsebenzini usisi
wangilanda emakhaya and then even la kwi-community uyahleba ngami athi lona akafundanga usebenza wena ukuze usebenze ufika la wafaka oba emsebenzini yimi engayizamela amatorhe mandiyeni njengoba ngiwazi hayibo yena okwakhe nje ukuthi angithole indawo yokuhlala la elokishini nakhona futhi nginakho ukutshelwa abantu ukuthi usisi wakho wena njengoba assistant nje ngokuthi uhlale la ukuthola indawo uyakhuluma uthi it's because people they don't know ukuthi imake nje ubufakile iwash lakhe nezicathulo zakhe kuseyinzondo leyo yakhe cha phela vele ngine-enga nginakho ukuthi vele uzifakisa ukuthi une-enga cha intana nawo nami kumele ngibe nayo why mina ngiverify nami njengaye makuthiwa ubaba wami akavesana nangaba vele bamdlisa waba ngakubona wenzela bona yabo ilapho ke inkinga yabi lapho because bana le mentality lethi nesingayazi singenayo bona banalento ukuthi esikhona thina is because ikhonto esayenza kanti bakhohle ukuthi esikhona thina bhuti wami kwasetshenzelwa kanzima ekhaya imake sisi njengoba ethi ubaba wakhe akaze asebenze kanzima nokwani kancane sisi akaze asebenze kanzima uphile i-soft life ubaba wami emenzela everything engakwenzelweni baba mina ingane yakhe faba uyangenzela uyiqiniso lokho wenzani uma wakho njengoba dala ukuthi umalume ezenzele thina ukhona wena awuzibuzi ngani ukuthi you know what ingoba namphendula ngithi namphendula ngamenza ukuthi abhenga kunini yithini esenza ukuthi even now futhi ngiyazi ukuthi baba wami njengoba eshona lento le kanje yithina nesenza ukuthi wena nje nina yithina esenza ukuthi phumana esikoleni isikole nina naseka phakathi akekho phakathi onawafuna ukuthi aqedele isikole akekho yesiphi isizathu esenza ukuthi siyaqhubeka nesikole angikwazanga futhi ngize ngifocus esikoleni ngiqede it's because noma unenkinga zomndeni usuke emuva mangihlele esikoleni ngifunda ingqondo yami ayikwazi ukufocus ayikwazi wawunenkinga zani zomndeni kancane sisi ngashonelwa uma wami mina ngimncane bonke abantu abashonelwa abazali abancane abaqeda isikole uma wami ngimncane uma walo akagananga and then wa decide ukuthi eze azohlala emzini kababami bahlala bonke ndawonye and then from there zonke izinto zashintsha everything kwase kungonokwanda mina nonto usuke engifuna ukucacisa la uyabo ukuthi iphutha enilenzayo nini unfocus kwi-life ukuthi kwenzakala nini into eniyazi wena ngikususa emakhaya ngathi woza la ngathi uzenzani uzosebenza usebenzile yini ngoba uthatha uhamba uhlala emjondolo nendoda bekuyiphutha lami nalelo yimina futhi okulandile ngathi buya uze la kuseyiphutha lami futhi nalelo no phela ukuthi ngize ngiye emjondolo mina it's because bese ngifuna ukuphuma emndenini ngiyiphilela impilo yami because I'm tired every time mele mina ngikhondojasulele wena ukuthi ngisikhona ngikubongele wena ukuthi ngoba nakho usuthole imoto ngikubongela ukuthi wena hawu nakho imani kancane sengizwile ngoba into ekusuke kuyiyona ebaluleke kakhulu ikona lokuxabana enikwenzayo ukuze umuntu akhiphe ongaphakathi kuyena akukho wrong but ufuna sikukhumbule ukuthi sizeleni la ngoba manje sekugcina sengene inkinga zomndeni ezikude le but into ebenizele la incane ngendlela eyisimangaliso ukuthi omunye ugqoka impahla zomunye omunye mebona into yomunye nawe uyayifuna uyabona ilonto esizele la and ilonto engifisa ukuthi siyixazulule okwezimali ukuthi imali yaphuma yapi kwathini imali angifuni ukungena kakhulu kuyona but just nje ukuqhamuka phezulu ukuthi ngiyafisa ukuthola kuwena seswami ukuthi le mali ubaba wakhe ayibhala ngawe ngabe yena khona nakuzuzayo kuyona yebo kukhona kuzuzayo uzuzana wangipha malini kodwa kukhona kuzuzayo izingane zakhe zo3 zidliwa yimina ubaba bengane abazondle mana ke mothi zondi ake sithi zondwa umkhulu azange usebenzisa imali ya baba wakhe okay sesingasho njalo ukuthi zendlwa ngoba vele but khenze sengiyasebenza ke manje okay imali kaBaba mase sikhuluma amaqiniso kusafunda kanje besho usafunda sayiphelile njenga manje imali esebenzayo imali yami engisebenzayo uma ngabe ethi izingane zakhe mabethi mamncane ngicela ukuthi angilobi ngishona lena le ngiyayenza lento ayifuna ukuthi ngiyenze okay kodwa angifuni ukuthi uthi ukwenza ngemali yakho iloko engingafuni ukuzwa ngoba nifunde ngemali yamalumo wenu ninokuba bwakhe ngithi so njengoba nifunde ngemali yakhe yena akatholanga ithuba lokufunda akafundanga but imali eningi yababwakhe isetshenziswe yinini if ukuthi yena unenkinga vele kufanele ukuthi nimsize ngaphandle kokuthi imali yababwakhe kwathini njengogazi lakhe njengodade wabo kufanele vele umlekelele uma ukuthi udinga usizo akuphoqi kodwa ke ngenxa yokuthi umuntu unonembezo uyazi ukuthi
imali zabo bakhe eziningi wazisebenzisa. So kufanele vele ukuthi ulekelele ingane yakhe la asuke idinga khona usizo. Uyabona? But angifuni ukuthi sikhuluma ngento silobe siqoba indaba. Siswami. Yebo. Wena iyeke lento yakho yenzayo. Iwumona. Awukwazi ukuthi uma ubona umuntu efakile inzipho nawe usuyokwenza inzipho. Umuntu ufakile iwashi nawe uyalifuna. Ufakile ukuthi nawe uyakufuna. Yabo? Yebo. Ayisakho isithombe esihle. Why kumele uzicele lezi zinto kumele uzicele uma ufuna kuphezulu. Ngicela ungiphe zona wemzala lezi zinto. Ukuthi umane uzithathe nje. Nokuzingenela endlini nokugqekeza endlini. Kuyintombazana ukugqekeza, intombazana egqekezayo, intombi kabale egqekezayo. Nokuthi bhuti wami nabe ngike ngasho ukuthi lo unokwanda kukhona lokho vele sometimes mangibuka impilo ayiphilayo ukuthi angaze ngize ngixole enhlizweni yami nginakho vele lokho yebo ke missing yebo ke missing ngabaleke ekhaya cause ngangihlukumezeka ubaba wami engihlukumeza ngaze ngathi decide ukubaleka ekhaya ubaba wayengishaya ngivuse ekseni athi ngihambe unokwanda wengashawa ekhaya unokwanda wengashawa ekhaya isiphi izathu esenza ukuthi umalume wayeshaya because ubaba wayengishaya ngoba wayesengizonda ningifaka isichitho noma wakho even now futhi I know ukuthi njengoba ubaba amashona I know vele ukuthi even now into oyenza wena angifuni ukuthi ngiphinde emuva angifuni into ukuthi nangiphinde emuva izathu sokuthi umalume wayilento oyiyona kuwena wena oyikhanda leyo nto vele mina inzondo nginayo lokho ngeke ngize ngithi wazalwa nayo uzonda yena uzonda yena no ngizonda everything nje yenziwa ubaba even now baba mengaqhamuka mina ngisoze ngamxolela ukuthi impilo yami istakile nje uyena akazaza ngenzele anything because even ngisho isikole ngaphumelelanga ubaba mina akazaza angenzele something wake wathi ubaba wakho yeke isikole ngabaleke ekhaya cause ngase ngihlukumezeke uyena wathi hamba cha ngayihambela why yonke into okhuluma ngayo ufuna uthatha ama blame washiftele kwabanye abantu eyiphi into ezovunywa kuwena ukuthi la kwaba yimini wrong ngoba zonke lezi zinto ubonakala ngazuthi uzigcibhe ebantwini ukuthi hayi usibani bani wangenzisa ukuthi wena wayeka isikole ngoba na kuyingane engafuni ukuthi wangafuna ukuphatheka ingane emenza amaphutha noma ngabe ikabani yashawa wena wafuna ukuphila umhlaba la ongeke uzushawe khona wena wayeka isikole wait understand okay kulungile sasingatreatwa pho isikole wasiyekelana ngabaleka ekhaya ngendlela yokuhlukumezeka isikole phela isikole nakugona wait isikole nakugona kini phela wabaleka kini esikoleni esikoleni vele mina angikwazanga ukuthi ngize ngifocus ngikwazi ukufunda ngahlukumezeka ngobani uhlukumeza uthisha ngihlukunyezwa ubaba engishaya ubaba wakhe wayengahlala esikoleni uyehlala kuyini esikoleni wathi yebo ngangizophuma esikoleni ngiyephi imali yokukhera ngithathe wayapi ke angithi wakwazi ukuphuma wayapi ngabona ukuthi ngabona phela nami uzophuma ngephi ngaphuma ngadecide ukuthi no angivele ngiqala impilo yami ngaphuma uqala impilo wayiqala kanjani ngaphuma ngahamba ngayohlala noba phela ngathola baba engane yami yokuqala ngawohlala naye it's because vele ngase ngidecide ukuthi no wena wayeka isikole ngoba na kwafuna ukuhlala nomfana awucabanga isizathu esibheda kanje ukuthi ungayeka isikole ngoba nafuna ukuyogibhida bese uyabuya emva kwalokho uzosola abantu nami ngiyimini ingane kadadewethu ngangayifundisa amayidinga ukufunda ngiyibona ukuthi izimisele ngento eyifunayo but ngazama ukubuya back ngabuyisana nobaba wangitshela ubaba ukuthi mina ngisoza ngaba ingane yakhe and ayikhi ishare engoyithola entweni zakhe and then futhi wasifeza ngempela ngicela ukubuza kuwena ake ngithi mhlawumbe nake ingane yakhe iyahamba yentombazana ihambe yokibhida nomfana la yokibhida khona bese mengabe seyibuya ikutshela ukuthi yabona ke manje oba ngibuya manje ngicela ukuthi ungalinge nje ungithethise ngicela ungalinge ushuthi wena wafuna kwenze kanjani ngazama ukuyibuyisa ngaxolisa ngasho ukuthi baba ngiyafisa ukuyibuyisa okay wait wasofuna ukuthi ngoba somtshele kanjalo bese athi nayo okay wawulindele lokho okungibekela kukona konke akusikona ukuthi anasiphinde emuva ukuthi enakwenzakalani okungibekela mina ukuthi silungise namaphutha esinawo because yabona manje ukuthi enasihlukene kawu2 siyinhlekiso even nasemphakathini sihlukene ku wrong lokho abantu bazi ukuthi abandawonye kodwa futhi bayabona izinto ezenzakalayo sekungangenisisa thina phakathi kwethu sifike sisicontrol ngalungiseka mangabe mhlawumbe ufuna silungise kodwa nawe vele ngeke uze kuphela ukuthi sibe yinhleke semphakathini it's because uwena uthatha indaba zami uhamba uyithuthwitshe la okupho kurongo wenzayo wesisi kancane nje okupho kurongo okwenzayo nje empilweni okungeke ngikwenzayo ukuthi vele mina ngiyayiqoka izinto zasiswami kurongo yebo because vele njengoba besho ukukhuluma iqiniso vele ngagqekeza endlini yakhe ngagqekeza ngathatha iwash lakhe ngathatha ujini ngahamba nawo
cause vele nginakho vele waphika wawuphikelana ukuthi vele benginakho nje ukuthi kumele ngimcindezele sengikhuluma iqiniso benginakho nje vele ukuthi kumele ngimcindezele nginenzondo wesisilalela mntakama awuphume kule ngqondo nayo phuma kule ngqondo nayo yebo phuma kule ngqondo nayo mawuzimisele ngempilo focus empilweni ungaloku uthatha ama blame wanikeza abanye abantu into nento wrong uyenza usukuyibona ukuthi wrong lento yenza awukwazi ungasuka kini uhleli nabazali bakho uhambe uyokipita bese ungitshela ukuthi uright ujike emva kwaloko uyeka isikole ungitshela ukuthi uright ufuna ukuthi abantu bakini bakuthande emva kokuthi wenze lonto le mawukuthi ufuna bakuthande ukuthi uyasangana ekhanda uphile ngoba akekho umuntu ongakuthanda wenza into enjalo uyabo ngicela ufocus empilweni yakho siswami wena makuwukuthi kunempahla ayithanda kakhulu ngithatha umnikeze yona uthenge impahla entsha uyasebenza wena yebo sengidecidile ngebhuti wami vele ukuthi lezi vele sengibona vele sezezakhe sengidecidile vele ukuthi ngivitana ngimnikeze zona kodwa ngicela nizwane manje nibo mzala wayi niqhathaniswa yini ngaqhathaniswa izingubo ngaqhathaniswa ukuthi umunye wafundiswa ubaba wakho nawe kube wawukhona uzimisele ngokufunda ngabe wafunda moze ngabe wafunda ayekho umuntu ekhaya ongafundile ngoba nakho kwakukhona inkinga ongafundile ngoba wayethanda yeka ukuba nenzondo yeka ukuba nenzondo ngizozama yes wena wafuna ukuba nomkhonyana wena esithubeni ongakhokhela ukuthi umkhonyane kini wahamba wahlala naye so musa ukuthatha lo lokhuzana lezo zinkinga zakho uyahamba ufuna ukuzixipha ebantwini and futhi uyeke lento ukuthi umadliso ntontoni nama akazi izenze lutho uma wenza into ekumele ayenze ekhaya yenziwa nawe siswami uzozama ukuphilisana nami uzwele nosizi lami uzazi inkinga zami nezakho kube zasemndenini angithandi le nkulumo le okay ngizwe sengizwa ngomunye umuntu ukuthi ha wena ngempela kanti wabaleka kini wagcina ka grade 11 lonto ayithathe yazi ukuthi ngaba sikho even la kuba kuthiwa bokhuzeka into engenza ngize ngibe neenga ukuthi ngizwa ngabantu ukuthi mina anginawo matric into mina ngingakaze ngiyitshela abantu awukahle ujobuzwa ngabantu wena ukwazi yebo vele ngiyazazi ukuthi angina awukhubazekanga phela not like ukhubazekile nje ungena ukuthi kumele ngize ngitshelwe abantu no wesiswami lento ayingiphathi kahle ngiyenzela amazonto iyangenza ukuthi ngibe neenga ngibe nezono ukuthi awuna grade 12 no ukuthi izinto azenzayo siswami ahamba etshela abantu mina mase ngidlule emgwaqweni abantu bayangihleka no uthi ngihambe ngitshela abantu into enza ukuthi kuze kufike abantwini uwena okhanda ichaos ukuthi kuze kufike abantu ngeke ngingabuzi mina komakhelwane ukuthi nakwenzakalani because ngomakhelwane sakhile la mase qhamuka igama elithi into isuka kini ngizothini mina obvious nami sekumele kube khona ukucasuka kwanomba lapho ngiyaxolisa ngilenzile lelo phutho lokuthi na ngikhulume but umsuka wakhona uwena namntama ngifuna ukwazi mina mntama lo bengeke ngize ngikususe mina show ngithoza la ngizoxhaphaza lokho nje kumele ukubeke emqondweni wakho and ngicela uma ukuthi nani ngoba nalithuba le ndaba ukuthi ubaba wakho wadliswa uma wakhe ngazi noma uneshow ngayo ubaba wakho wadliswa uma wakhe ngempela uthathaphi lo impela bengikhulumiswa ienga but yabona ukukhuluma udiniwe kuyinkinga ezinye izinto kumele uzibalekele ungaveli uzikhulume nje siyezwana yeah so mina ngifisa ukuthi nilungisane nibe right nomzala nayo into engiyifunayo mangenzeka mawukuthi ni right ninga ma right ngomzala wakho ungakwenzi makuthi awukho right ungamhaga mzala mani right uma ni right wonke umuntu right mina right ngomzala ungamhaga ma right ma right naye ningakufake kodwa la anti ngiyaxolisa ngebehavior yami nangokuthi ngingayiphathi kahle nangokuthi ke namagama ami ngivile amabi sengingawasho ukuthi vele sabantu ke emhlabeni senyathelana ngikhuluma into kanti vele isiyakunyathela ngani ungasukuma sisami anginankinga okay la ngikuthanda umzala kuyajabulisa ke kakhulu esikubonayo ngendlela eyisimangaliso siyabonga kakhulu komzala ukuthi babuyele babe right gama lesho ihwayi mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina inokuba buhlungu indaba kaNokwanda yalabo sisi kade ngihleli nabo ngoba into engenza ukuthi ngithi kubhlungu ngoba kwesinye isikhathi ukubona umuntu enza into kuwena unga-understand ukuthi kungani but mase uhlala phansi kuyila khona evula isifuba uthole nezinto obokade ungazazi uloku relaxile wena utshethi yonke into ihamba kahle
ufanele kuba nesilonda. Uyabona ayikho into ebaluleke njengengane kumzali wayo. Umzali nomzali uhleze ecabangela ingane yakhe okuhle. So uma ukuthi umzali uzosebenzile bese ebhala ingane kadade wabo bukhona uphila, vele lo nto yokushaya mase sikhuluma iqiniso. Kodwa futhi egcineni kosuku awukwazi ukubhala ingane ongayiqondi ukuthi iphila impiloni, oyibona ukuthi mangayibhala kule mali, le mali iyodliwa namadoda, le mali iyodliwa le parent ekubeni le mali bengifisa ukuthi isebenze kahle. Awukwazi ukuthi ungafundisa umuntu ongafuni ukufunda, awukwazi ukuthi ungaphusha umuntu ongafuni ukufunda umfundise ngenkani ebengakufuni ukufunda. Kufana nokuyekisa umuntu ihunga, uyena efuna la kusuke kuyena ngaphakathi ngoba isidakamizo, idrug kuyena, uaddicted kuyona. Ufuna kusuke kuyena ukuthi uyayiyeka ngoba wena mawuzomphushela ekutheni nakayiyeke ngelinye ilanga uyobuya because akaphumanga ngoba nake nothando lokuphuma. So awukwazi ukuthi uphushe umuntu ukuthi makahamba esikoleni bese afuna impilo yangaphandle. Akaphila impilo isithusi yangaphandle mangabe seqedile bese kuyikhona eqhubeka nempilo ngoba mezofakwa wena kuzoba nenkinga. So ebhlungu kakhulu ile ukuthi uyaba nayo imali ukuthi athenge impahla but ufuna ukugqoka ezikamzala, and futhi uma ufuna impahla efana nekamzala ngoba unale engayo ukuthi ufuna ukufana nomzala ngenkani, ngoba ubelieve ukuthi ifane ngabe vele impilo ephilwa umzali ephilwa uyena, so ufuna ukuba uyena ngenkani. Uyabo ezinye izinto ungazibuka la kanti inomsuka lento ole kude kabi ekufane ngabe qale kuyobheka umnyombo. That is why uma ufuna ukwazi umuntu kubalekile ukuthi uqale uthole i-background yakhe, ngoba i-background izokutshela ukuthi njengoba la, that's why ela usuka lapha ya. Ngoba ungazi ukuthi usukaphi vele ngeke uzumazi ukuthi ubhekephi futhi uyaphi. Gama lohlelo iwhy mina Xebo.